Yimi nesabatha ibenhle kwabangcwele. Uthabo kaSambuthi obingelela ekseni kuyisabatha. Phezulu intabeni zasengqwaqhuba inanda kuyinanda 88.4 FM umsakazo wakho uthandayo ohlala ulalele ngalesikhathi. Sekusile njengoba sisho sithi sikhumbule kuphakameni. Mlaleli ke wohlelo siyabonga umdalo osigcinile saphinde savuka sahlangana. Njengoba sasicelile sathi makuvume yena siyawuphinde sihlangane futhi. Hayi umdala weinsuku uvumile nakho sikhona. Sikhona lapha yaku live Facebook sikhumbule kuphakameni. Uzokwazi ukuthi usithole lapho. Uzokwazi usithole kwinanda 88.4 FM app. Ukwazi ukuthi usithole futhi ku WhatsApp. WhatsApp ngabe ukhona nje ngigcina ungekho ngesabathe edlule. Ake ngibhekisise kodwa uWhatsApp hayi ukhona uWhatsApp. WhatsApp wethu uthi 068 7649969 068 7649969. Uzokwazi ukuthi uthumele nomyalezo lapho sikwazi ukuthi sixhumane ku WhatsApp makhona lapho umyalezo ufuna ukuthumela nakhona ku Facebook futhi uzokwazi ukuthi uthumele umyalezo. Uzoyibona ke nje ipost ikhona lapha ku Facebook ibhaliwe ukuthi amadokodo sisemhlanganweni wamadokodo singenile umhla ka5 manje shothi sesukwini lesihlanu kumhlangano wamadokodo sike sikhulume ngawo kodwa ke sikhuluma siyaqhubeka phela asemndawonye masikhuluma ngamadokodo sizochaza futhi nangalonyaka ngoba into kaNkuluNkulu ihlezi inde sike sichaza ngendlela esichaza ngayo ngalesi sikhathi siphinde futhi sibuyele kuyona siphinde futhi sikhulume ngayo njengoba sesikona umhlangano wamadokodo. Mlaleli ke inanda 88.4 FM angihambi ngedwa ngihamba nomshumayeli uSpisi ngihambe nomfundisi uMhlongo bakhona khona la e-studio. Sibonge lapho ukuthi umdala usigcinile. Ngingakangeni kubona kodwa ake nibingelele mshumayeli. Ngibonge futhi Sambuthi. Ngibingelele nakumfundisi nakubalaleli beNanda FM. Ngisho ukuthi iminenhle yesabatha ibenhle kwabantu. Amen. Awufundi. Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele ngisibingelele ke baba Mshumayeli Mahlase sibingelele Sambuthi sibingelele nawo siphathele inginopho siyabonga kakhulu sibingelele kubona bonke abavukile bakwazi ukuzoxhumana nantu sikhuluma indaba kaNkuluNkulu. Amen. Hayi sesikhona sijwayele ke mfundisi kuthi maku September sikhumbuza abantu ukuthi uyaqala unyaka sisho ukuthi hayi ke usuyaqala unyaka ke manje uSeptember siphinde futhi sisho sithi khona unyaka lo weBhayibheli kukhona unyaka lo wakithi la kaZulu lo wezulu impela oqala ngoSeptember eBhayibhelini ke uqala lapha enyangeni kaAbibi mawuyifunda indaba lapha mfundisi ithi inyanga yokuqala uAbibi isho njalo iBhayibheli ithi inyanga yokuqala uAbibi uAbibi ke iwona inyanga yokuqala sizothola ke lapho uAbibi ukuthi nini ngoba kukhona la kuphambane khona into edala ukuthi kuphambane kakhulu amaRoma nawo amaGreek abangalenkingi ngoba kwaba khona iJulian calendar emva kwaJulian calendar kwaba khona le Gregorian esiphezulu kwayo manje kuthiwa iGregorian calendar kaPope Gregory eyathi ukushintsha nayo kuJulian calendar wasuthola inyanga iphambana njengoba uzizwe ziqanjwe nangamakhosi amaRoma nangezithixo zakhona othmozwa isiqala lapha isho ithi ngophela igcina kaAugustus umbuso wamaRoma uAugustus la ebabusini bamaRoma mayibabuza ngoba ifike
iqale ngoJulius Caesar ngoJuly ize ngoAugustus ngoAugust bese ngoSeptember yaqala ke ithi uSeptember 7 ichaza ukuthi inyanga ka7 kodwa futhi ekhalendeni bathi inyanga ka9 ithi ngoOctober inyanga ka10 kodwa futhi ukuthi ichaza ukuthi inyanga ka8 njengoba wazi ukuthi October i-octagon into eneyinhlangothi ezu8 bese ithi ngoNovember usho u9 kanjalo bese December usho u10 ngase silathini sabo njalo kodwa manje bathi inyanga ka12 ingakho ngithi lento bese iba nokuphambana bese kuba nokuphikisana la emakholweni uthothi kuyaphikiswana kubangwa indaba zephasika kubangwa indaba yani kanti sididwa amaRoma nje indaba ilapha mfundisi angabe ngisachitha isikhathi kodwa bese ngenzela ukuthi ngindlalele nje ngoba abantu bathi siyaphambanisa sibuye sithi kodwa manje lento ikhona lapha eBhayibhelini ikhona le ukuthi iyo amaRoma abuya ixofa. Yes, sibonge ukuthola ithuba nje lokuchaza into engeke ichaze umuntu. Usuku nosuku uthi uma ubheka kube khona ukutholayo bese ubuka ubufakazi bawo ukuthi bukhona yini. Ingakho ke kungathi njalo ulwazi liyaqhubeka. Sikhuluma ke ngomkhosi wamadokodo namhlanje. Umkhosi wamadokodo umulalelisisa ucishe ufane nomuntu esuka ekhaya eya koqashwa kaMlungu ezobuya kuyele ekhaya zintathu izinto. Umuntu mesuka ekhaya esuswa indlala ukuthi ekhaya kunendlala kufanele ahamba ayosebenza. Ngesikhathi esebenza usuke sewuhambeni lo sizi nezinyembezi ecilazekile. Ingakho ke uma esefika emsebenzini uyayethi mesuka emsebenzini egoduke ehostela athi ngiyendlini. Bese kuthi ngolesihlanu bese egoduka athi ngiye ekhaya. Sikhuluma ngamadokodo ke namhlanje. Amadokodo ke amele ingxenye yesithathu yempilo noma isibili amele ingxenye yesibili uma sikhuluma ngeBhayibheli ngoba abatwana bakaIsrayeli uma besuka eGibhithe izwe lobugqili babe sosizini njengomuntu esuka ezwe emsebenzini base beyakhululwa ke beyakhululwa uNkulunkulu wabakhombisa amandla akhe njengomuntu ekhonyiswa uNkulunkulu amandla akhe ngokumtholela umsebenzi base beyaphuma kwadilika indonga kwavule kulwandle bangena kulona mebesendleleni wayefuna uNkulunkulu ukubabona ukuthi babonileni ukuthi khona uNkulunkulu baqhamuka eBhilini bayaphi manje baya ohambeni lo sizi nezinyembezi endleleni mebehamba endleleni kwafanele bangahlala emakhaya iminyaka ngeminyaka yini yadala bangahlala iminyaka ngeminyaka ingoba uNkulunkulu wayefuna ukubabona ukuthi balifanele ikhaya loju nezinyosi elifana nokuyezulwini uma uphila uzohamba emhlabeni endleleni bahlala emadokodweni ngesikhathi bahlala emadokodweni babethi sikhumbule ekhaya khona abanye ababekhumbula imbiza zotshwala ababezidla nofaro bayimbitshana kakhulu ababethi sifuna ukubona leli alambe lilokozayo phambili ukuthi linani ngoba lali khona ilambe lalilokoza phambili ukuthi uyabona njengoba nila nisemnyameni manje kodwa na ukukhanya niyahamba nina niye eKhenani ngesikhathi behlila bahlele emadokodweni lamadokodo ayindlu yomhambi uyahamba sisho njalo ihlabelelo 237 sithi lesihlabelelo ngisifunda sicishe siyixoxa ngiyathanda mina ukuyikhonza inkosi yezulu
inhliziyo ayifuni ukukhulula umphefumulo wami ngenze Nkosi isiboshwa noma kubhlungu ukuze umoya ukhululwe ngosuku lenkosi. Uzokhulula kanjani umoya? Uzokhulula ngoba ukwazi ukubekezelela insizi zokuhlala edokodweni, ngoba edokodweni akunatshwa. Edokodweni awukwazi ukuhlala unabe ngoba ukakafika maphi ekhaya, usesedokodweni, usesendlini yokuhamba uyaphuma kuyona. Ithi ke miqothi jabula wena ongaboniye umhlaba nengcebo yawo, vula amehlo omphefumulo abone ikhala labangcwele. Manje ngesikhathi uhlele edokodweni kunelambe lilokozayo phambili elithi umthetho wethu siyalapha la kukhanya khona, ngesikhathi usemadokodweni kumnyama ngoba usohambeni. Ithi ke mayiqhubeka incwadi, ngicabanga ukuthi lehlabelelo sichaza kahle lento yamadokodo. Ngesiqhubeke siye ku number 4. Uthi ku number 4 khona lokhu usizi lapha la siya khona, alukho usizi. Kuphelile konke, ukufa, amanga nokuqili konke kuqedwa ngumlilo. Lapha awungeni khona uma ungena wena unjani ungenalo ithemba, ududulelwa la khona umlilo endaweni yokulahlwa. Amanga nokuqili konke kuqedwa ngumlilo. Kuhle nansoka indaba, kuhle inyama yami ihlupheke ukuze inhliziyo ikhumbule ukuthi akulo ikhaya leli kuyidokodo lomhambi. Ichaza kahle ke la idokodo lomhambi njengamanje labantwana behlele emadokodweni kodwa behappy beyekhaya. Ngesikhathi behlele emadokodweni ke uthi uNkulunkulu Mose akuthuma amadoda ayishumi Numeri 13 akuthuma amadoda ayishumi ayohlola uNkulunkulu wevelazi wengabatshela yebo madoda lapha la niya khona la ngifuna niye khona ayashaya amadoda khona azidlakela la madoda kuyawathuma ke ufuna ukuwabona ukuthi abonileni imisebenzi ayenze emzwane ephuma eGibhithe indlu yobugqili ngoba ehlele emadokodweni kufanele unganabi akugijinywa uzothi uyagijima wole edokodweni lomngani wakho asondelene akhe ndawonye ngoba la nihleli ngokusaba. Kufanele omunye mekhuluma nikhuluma indaba eyodwa, menihlele emadokodweni nikhuluma indaba kaNkulunkulu ukuthi ikambe safika la laba bagcina bekhohlwa bagcina bekhuluma indaba yabo mehambile uMose behlele emadokodweni bangabaza nomuntu usehambile kwesithethe khona uNkulunkulu simbona nini noNkulunkulu wakhe. Ingakho agcina khona emadokodweni agcina senjani wagcina ekhuluma nabo ngo wagcina ekhuluma nabo ngo mokhonto abayicelayo athi mosibahleni-ke ngisawukhuluma naye uyabakhombisa ukuthi ukhona usefuna ukubabona ukuthi khona sebembonile ehleli nabo bayamthemba yini. Mose uthuma amadoda ayishumi nambili esiyifunde encwadi. Thuma wena ukuba abantu bahlole izwe laseKhenani engibanika lona abantwana baka-Israyeli. Uthume umuntu waleso naleso sizwe nawo yise kube yilona lowo abe induna phakathi kwabo. uMose wabathuma ke besuka ehlane laseParanu ngesiyalezo sika Jehova. Bonke babo babe ngabantu abayizinhloko zabatwana bakaIsrayeli. Lawa amagama abo ngeke ngwabana amagama abo. Sengiyala lapha ku-16. Yilawo amagama amadoda athunywa nguMose ukuyohlola izwe. uMose wambiza uHosheya indodana kaNuni ngokuthi uJoshua. uMose wabathuma ukuhlola izwe laseKhenani. Wathi kubo, yenyukani ngalapha niye ngaseningizimu nikhuphukele intabeni nibone izwe ukuthi linjani nabantu abakhe kulo ukuthi banamandla noma babuthakathaka bayingcosane noma baningi yini. Yayizinto afuna ukubona funa ubona bayidlakela yini bese nibona ukuthi noma bayintaka mesifika lapha ababaningi into bazosishaya masifika khona. Ubuza zonke izinto okufanele ngabe ngesikhathi behlele emadokodweni bathe kodwa uNkulunkulu usikhiphe ngaphezulu kokubuningi babantu, usikhiphe olwandle olubovu walimisa lwa indonga ngala nangala. Usizi ke lokuba semadokodweni lolo.
isithi ke la nokuthi izwe abakhe kulo linjani noma lihle noma libi, nokuthi imizi abahlala kuyo injani noma ngamakamu noma zinqaba, nokuthi izwe linjani noma livundile noma limpofu noma linezinkuni noma cha, yibani nesibindi nibuye nezithelo. Abathunywa lapho kwase kuyisikhathi sezithelo zokuqala, base behamba ke behlola izwe kusukela ehlane lasesini kuze kube seRohebe ekuyeni kwa Hamat, benyukela ngaseningizimu bafika eHebron, Ahimani neSheshayi neThalimayi. Abatwana bakaIsraeli babe lapho eHebron lakhiwa iminyaka 7 lingakakhiwa isowani yaseGibhithe. Bafika esigodini sase-Eshikori banquma khona igatsha elinehlukuzo lezithelo zomvini, balithwala ngothi phakathi kwababili kanye pomegranate namakhiwane. Leyo ndawo yathiwa isigodi sase-Eshikori. Baye bafika anginqamule ngoba izothatha isikhathi eside, kodwa mebefika lapha bafika babuka idlakela zamadoda abatshela ukuthi hey bani othekhanini umvini. Lamadoda kuthiwa efithi ngendlela exakile. Mase bebuyele emumva bahlukana phakathi, bafike bathi abanye ngithi abayisithupha, bafike bathi hey yabona lapha ngoba ingcwecwana zamadoda kade bulawa indlala emadokodweni, ngeke bathinte laba bantu banamehlo asabekayo, yonke into yabo iyasabeka, akulula nje ubasukela. Hawu pho manje solunga lapha ila kudinwa khona uNkulunkulu. Muya lapha ku14 verse 11 abantu abofunda lapha into ukuthelo kaJehova isJesus abakaIsrael. Uyathi ukuthela uNkulunkulu. Hawu labantu ngibakhipha kubantu ababephethe izikhali, bephethe yonke into, bebaningi ezweni labo, sebesaba abantu engithe abahambe bothatha izwe labo, ngibajombisa ulwandle olubovu ngalimisa indonga, sebeyasaba uthi uNkulunkulu yabona ke bonke abashawu uvalo nabangabazile sengiyobabulala manje, ngeke besekwazi ukufika eKhenani. Iyona ke lento okukhulunywa ngayo yamadokodo. Sizongena ezincwadini ezikhuluma ngawo amadokodo kona manje, kodwa bengisachaza la ukuthi amadokodo yini. Njengoba ke sisemkhosini wamadokodo, amaJuda awenza ngo-October. Awenza ngo-October. Ngiyakhumbula aphuma endlini, aphuma nje endlini ahamba ngo-October odlule nje, ngafika abanye babangani bami becebuka izandla bethi hey kade sibhizi sikwameva, baphuma endlini lezi zindlu bohlala emadokodweni. Lokuhlala emadokodweni kodwa yibona ukuthi lento nekashembe ihambisana kakhulu ngoba nabo njengoba ku-April bathi iPhasika. Yeah. Thina sithi sinamadokodo. Kodwa masuyibukisisa futhi kuja kufana impela ngoba nako kukhuluma into ecishe ifane. Yeah. Manje na ke njengoba sisemadokodweni kufuna abantu bazi. Sisemhlanganweni la khona kufanele umuntu ngamunye ayibheke ukuthi esikhathini esikusona kakhulu njengamaNazaretha, ithi inkosi yasekuphakameni ilana ithi thina boshembe sazohamba kuzoba mnyama ezweni. Isona sikhathi ke lesi mhlambe sikusona okufuna sibheke ukuthi kungabe umntwana osedodweni lethu ke singasakhuluma la wesiwakhe ngeintingo, imizimba yethu umntwana ongaphakathi sisenaso isibindi sokuthi uma kusasa ebuya umnikazi walokholwa elihlanganisa ibandla sisenawe, usengathembela nithina, usengasibona siphelele yini. Asifani nalamadoda angabazayo athunywa ukuthi ayohlola ngabe ukukholwa kwethu kuyobe kusaphelele yini.
Mfundisi uselapho indaba oyikhulumayo sengibuka isihlabelelo la u90 ethi ekufikeni kwethu kulelizwe laseMpumalanga sazula singenandawo la singahlala khona ithi ayifane nale uShambezula nale oyifundayo wayihamba ehlala emahlane ehamba egogobala kuwa madokodo nembijane abantu ababemlandela babehamba nje bahambe bafofobala emabengathulanga umuzi abangenisa kona kugcotshwe lokho kugcotshwayo kufulelwe ngelala mangayilala ikhwani njalo mangayikhwani kulalwe khona emadokodweni njengabo labantwana laba babehamba baka-Israyeli ababehamba bengenandawo behamba befofobala emadokodweni ingakho nabo ngalesikhathi bengena kulomkhosi lo wephasika bekhumbula leso sikhathi lolo sizi uthi sake sasosizini njalo njoba sesibusa singakhohlwa la sivela khona ukuhlala emadokodweni njoba kuthiwa akuhlalwe emadokodweni kusuke kuyikhumbuza ukuthi noma sengihlala endlini yami enkulu noma sengihamba ngemoto yamenhle kodwa khona isikhathi lesi uShemba sibiza ngathi athi ake niphume lapha kulezi zindlu zenu ukuze nizokhumbula ukuthi sivelaphi nami niveni yogogobala ke lapha ya nakhe lamadokodo ushiya double bed yakhe king size bed yakhe uyishiye uhambe yogongobala lapha bese siyakhumbuzana sivuselelane ngendaba kaLonkulunkulu wasekuphakameni ukuthi kahle nayi impilo ayephila wayezayihluphe kangaka kwakwenze njani sisuke silapho kahle sizwe hayi ukuthi ukuhlala nje ngoba siyohlala nje emadokodweni ngoba abantu bake babuza ukuthi lawo madokodo lawo ke yini kwenziwani kusuke yokhuluma indaba kaNkulunkulu ivuselelwa ivuselelwa ukuze sikhumbuzane naseyinganeni ivuselelwa izikhunjuzwe ingane uyazi njengoba kuyiphasika namaJuda angena kulomhlangano asuke yazi kamaJuda wona makumhlangano anezitsha zomhlangano ukuthi uma kumhlangano asidli kulezi zitsha ekade zidla into enemvubelo zithatha ibekwe bese kukhishwe zomhlangano ukuthi lezi sidla kuzona makumhla ukuthi izitsha ezingcwele ukudla okungcwele ukuthi yabona mangaka ukuthi ngangike lesitsha lesingeke ngibeke kusona isinkwa asekho ngcwele ngoba ngeke ngibeke isinkwa esinemvubelo lezi ezokubeka izinkwa engenamvubelo lezi ezidliwa makumhlangano into engive ngiyinothiseke kubona thina sithi sesiyekile nje isinkwa bona ngisho isitsha esibeka isinkwa asetshenziswa ngomhlangano kunezomhlangano izithi bese ngiyibuka mawo yazi la khona esingakufunda ukuthi thina sinezitsha ezibekekayo nje ukuthi hayi lezi dlela umfundisi mayifikile nabagcotshwa nomshumayeli khona lezo ukuthi hayi lezi khona ezomhlangano lapha ya ukuthi nje kwamina makumhlangano angisithinti lezi umngcweleke lobo esikhuluma ngabo la ukuthi uma siya lapha ya emadokodweni into ezifana nalezi suke siyokhumbuzana ngabo sivuselalana ukuthi uShambe wayezehlupheka nje wayefuna ukusenza ukuthi sibe ngcwele yini kubungcwele umsebenzi kosuku ukuhleli phezukweni ke loyo ukuthi nina nisuke senifundisa lezo zinto ke ukuthi yini nikhumbuza ukuthi wavuka kakhulukazi umshumayeli uyena usuke nalezi indaba ke indala lezi ahlale ezikhumbula angakuphazamisa imfundisi bengizafuna uliphenye kahle iBhayibheli uliphenye kahle iBhayibheli eke sifundeke incwadi eqonda ngqo eqonda Levi 23 verse 39 to 43 Levi 23 indawana yakhona sizayifunda khona manje incwadi kaLevi sayifunda khona manje incwadi kaLevi incwadi kaLevi 23 verse 39 to 43 kepha ngosuku lwe-15 lwenyanga yesikhombisa lapho senibuthile izithelo zezwe anogcina umkhosi kaJehova insuku eziyisikhombisa ngosuku lokuqala
makube ngokuphumula okuzothileyo, nangosuku lwesishiyagalombili kube ngokuphumula okuzothileyo. Ngosuku lokuqala anothabatha izithelo zemithi emihle namagatsha amasundu nezingatsha zemithi edumbileyo neminyezane nemifula nethabe phambi kaJehova uNkulunkulu wenu izinsuku eziyisikhombisa. Niyakugcina ube ngumkhosi kuJehova izinsuku eziyisikhombisa ngonyaka kuyisimiso esiphakade esizukulwaneni zenu. Niwugcine ngenyanga yesikhombisa. Niyakuhlala emadokodweni izinsuku eziyisikhombisa. Bonke abangabokuzalwa kwaIsrayeli bahlale emadokodweni, ukuze izizukulwaneni zenu zazi ukuthi ngabahlalisa abantwana bakaIsrayeli emadokodweni ekubakhipheni kwamezweni laseGibhithe. NginguJehova uNkulunkulu wenu. uMose wabatshela-ke abantwana bakaIsrayeli imikhosi emisiwe kaJehova. Amen. Amen. Nansi enye mfundisi le Exodus 13. Ke siye ngiyona. Exodus 13 4. Exodus 13 4 ke 13. Exodus 4. Exodus 4. Exodus 4 bese 4 to 13. Ake sifundeke le. Exodus 13. Exodus 13. Exodus 13 4 to 13. Ake sifundeke. Exodus 13 siqala endimeni yesine size siyofika endimeni yeshumi nantathu. Namhla niyawuphuma ngenyanga kaAbabi. April ke loyo. Kuyakuthi nxa uJehova ekungenisile ezweni lamaKhanani nelamaHeti nelama-Amori nelamaHivi nelamaJabusi alifungela koyihlo ukukunika lona, izwe livama ubisi nezinyosi. Uyakugcina inkonzo, uyogcina lenkonzo kule nyanga. Izinsuku ezisikhombisa uyakudla isinkwa ezingenamvubelo. NgoLwesikhombisa kube khona umkhosi kaJehova. Isinkwa esingenamvubelo siyakudliwa izinsuku eziyisikhombisa. Akuyobonakala sinkwa esivutsheleyo kuwe, kungabonwa nemvubelo ezweni lakho lonke. Uzakutshela indodana yakho ngalolu suku uthi, kungenxa yalokho uJehova angenzela khona ekuphumeni kwami eGibhithe. Kuyakuba luphawu kuwe esandleni sakho, kube isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho, ukuze umthetho kaJehova ube semlonyeni wakho, ngokuba ngesandla esinamandla uJehova wakukhipha eGibhithe. Ngakho uyakugcina lo mthetho ngesikhathi sawo iminyaka ngeminyaka. Kuyakuthi lapho uJehova ezakungenisa ezweni laseKhanani njengalokho wafunga kuwe nakoyihlo akuphe lona. Wodlulisela kuJehova konke okuvula izizalo, nawo onke amazibulo ezinkomo onawo, amaduna onke azakuba ngaka Jehova. Wonke amazibulo ezimbongolo wohlenga ngewundlu, uma ungawahlengi wowaphula intamo. Amazibulo onke abantu kunamadodana akho wowahlenga. Amen. Engithi iqonda yabo mo lapha ku verse 6. Ithi insuku ezisikhombisa uyakudla isinkwa iyahlala ukuthi umhlangano ka 7 days no. Kulindiwe kungadliwa ukukhukhumela. Kungadliwa ukukhukhumela. Bese futhi isikhathi sokunikela. La ukhipha khona okwamazibulo. Uma ungakwazi ukukhipha kuthiwa uyakwazi ukuhlenga. Mawuthi uyakwazi ukuhlenga chaza ukuthi ukubeka eceleni uma umuntu uthanda kakhulu ukubeka eceleni bese ukhipha umnikelo ingabe oqhamuke ephaketheni uhlenga lezi zinto zakho. Isikhathi uyazi njengoba ngibona ngikhumbula lencwadi amaSulmani nawo ngesonto edlule hayi nginamanga amade esonto edlule komsomluko lo kade kuRamadan
bekumhla kabakona bekumhla ka1 lo esingenisa wona thina madokodo bekumhla ka1 iwona ngalesikhathi ngalento bona bathura uyayibona lento yamsana bona nabo bebekhipha iminikelo kuneminikelo esuka ikhishwa lapho makuvalwa lo beku Eid kuvala uRamadan esikhathi ku Eid kusuke kuneminikelo abayikhiphayo leminikelo le ekuyiyona abathi mabeyikhipha amasulmani bese ubona kwakhiwa lama foundation akhona kuthiwa lapha ya i-rehab isiza abantu beyidakamizwa lapha ya ilabo bambe bephakela abantu ukudla le yile yamalokhu nalana ke uyathola ukuthi kuthi ke kulomhlangano lo wamadokodo bese niyakhipha okwamazibulo kunini so niyakhipha maka ukuthi semholeni wami khona engikukhiphayo bese ngiyakhambisa lapha ikona ke lokho kusiza ibandla njengoba uShembe ayihambe ethenga indawo ehambe enzani enye yalemnikelo le esuke esihlangene kwamanje siyamadokodo kaNkuluNkulu kusekufaka senzeni njengoba samaNazaretha phela amaNazaretha abantwana bakaNkuluNkulu abantu abasiza uNkuluNkulu sekufake kuthathwe le mali ihlanganiswe bese uShembe ehamba akalezi zinto ke ehambe isiza evula umsebenzi ayithi njengama plus bekusetshenzwa kontanda abantu behola ube nezitolo abantu basebenze bahola so uvula imisebenzi ngalemnikelo le iqoqwa la esibeke manje siyibuka ukuthi lo mhlangano lo ubalekile ngoba usuke wakha futhi uqeda nanendlala futhi kubantu ngoba usuke uzokwakha imisebenzi awuqhubeke na mfundisi lento ke esiyikhuluma namhlanje ngiyilinganisele ukuthi uma ungabanga nalithemba ngesikhathi uhlele edokodweni uyabhubha ingakho labantwana bakaIsrayeli abangaba u40 years abawuhamba endleleni uNkulunkulu wabona ukuthi lazwe okuyiwa kulona lifuna abantu abamaziyo uNkulunkulu lifuna abantu ababekezela uNkulunkulu kodwa ke imizimba yabo yakhathazeka kakhulu ngenyama sithi sihlabelele ngisifundile kuhle ukuba inyama ihlupheke ukuze yazi ukuthi leli ikhaya lomhambi ngesikhathi uNkulunkulu ebeqisa ulwandle olubovu babeshaya uvalo enyameni kodwa isibindi ababa naso basithola ngumntwana ohleli kulomzimba okumntwana kaNkulunkulu okuyena okuye ukuthi umususaba ebesethi lalela mina ngafakwa kuwena uyiphethe kahle yini ngoba into edala abantu babe novalo uma uNkulunkulu ethe ngena la ngekushe ingoba uyubala ukuthi kambe uzongisindisa kanjani ngoba ngosuku oluthile kade ngenza ukuthi angavumi uNkulunkulu nalabantwana ke bakaIsrael mase besendleleni okwadala bangamethembi uNkulunkulu ukuthi bathe memewelulanda lolubovu boma bakhumbula utshwala manje bayayibuza ukuthi mawuthiwa lamadoda ayidlakela sikhona idlakela edlululwandle abadabulise kulona uNkulunkulu asikho izidlakela edlululwandle asikho izidlakela edlula uHerod wayebacindezela asikho eGibhithe kodwa basha uvalo ngoba imkhuba yabo abasebenzile bese madokodweni yangasahambisani noNkulunkulu iyona la wathi uNkulunkulu nina senilingcolisile idokode engafaka umntwana okuyena owadala mina nginika amandla okwelula ndlolubovu nina nivumela inyama sithi sihlabele sikaShembe kuhle kuba inyama ihlupheke ngesikhathi ihlupheke inyama uma ungenalo ithemba uthi uNkulunkulu akekho na inyama ihlupheke kodwa uma ithemba likhona edokodweni lakhe lumzimba wakho usabusa ingane yasezulwini kuya ukuthi noma sokunzima uthi anginendaba noma ngahlupheka mangifa ngiyekhaya ithemba ligcwele manje na ukuncipha kwethemba ikona lokho kwadala ukuthi kuthiwe nina ke ngizoyifunda mhlambe uma sesinike uMahlase ithuba emveni kwehola lesihlanu ngizoyifunda lento ukuthi uNkulunkulu mase ediniwe kulabantu asebefike bethi hey idlakela lezi ukuthi wathini uNkulunkulu kubona ngoba udiniwe uNkulunkulu wesekhipha isiqalekiso
isiqalekiso ngicabanga isona lesisadala ukuthi bethi mhlawumbe usuku lodwa noma insuku ezimbili le ndawo babekona Thabo usuku lodwa noma insuku ezimbili kephi besuka eGibhithe beya Israel baba ngahamba insuku ezimbili ake sithi babe ngahamba njengoba usho phela khanjwa ngeenyawo kodwa nje ake sithi nje ngamabomi inyanga ngoba bahamba nezalikwazi ngamabomi nje asinje kusuka la eMaritzburg asithi hayi ngihamba ngoba uhamba nezalikwazi namakhehla sambe sima ayithi noma senhlangakazi sambe insuku ezingakhe ezintathu ngoba uyahamba uphumule kubuye khanjwe kubuye kuphunyulwe nakhona asingasho ukuthi kongahanjwe kodwa nje mohamba nje wena uyihambela hayi ngiyadabula nje ngibheke khona hayi ngidabula ngifike manje baba bawele nolwandle ololo libovu ngoba yayikhona indlela izobahambisa nje ubanqamla ugwadule kodwa bayibonanga wabancane uNkulunkulu ufuna ukuyiveza ufuna ukuyibonakalisa uNkulunkulu ukuthi uvula lolu ubashonisa khona bathe bekhona baqala ukungabaza befika olwandle phela uthi kanti sizohamba phi la sizobulawa nangu Faro nangu sizohamba phi la waqala lapho uNkulunkulu kwayibonakalisa ngicabanga ukuthi Thabo noma sebephakathi kulona ulwandle bathi yes walivula ulwandle kodwa nangu lo muntu ezongena naye ngeke ngesathi bephakathi olwandle kanti akamvaleli naye wephakathi hayibo yini angalivali baba shawubona ngesilandela kodwa kwathi makuphela bona nje bese luthulwande ngiyavala bese manje ungabaza kwaqala lapho kubona usethi uNkulunkulu sengenza izinto eziningi kanje kunina ngoba ngaqala olwandle uqala ngamazibulo uqala uqala nge-10 inhlupheko eziwu-10 nalapho abamthemba ukuthi uNkulunkulu awu la uhlobo lolu labantu lolu uyazi mfundisi ziningi iy'ndaba esingayifunda ngibona nje ngithi pheqepheqe ngibuka ngisho umthandazo kaShembe waseNtanda uShembe wenza isimanga intanda belungu bengafuni nomhlaba siyakukhohlwa konke lokho ngoba sisakukhumbula ukuthi izitholakale leya ndawo leya uNkulunkulu wenza simangasini ukuze itholakale nje intanda uNkulunkulu eyiveza ukuthi ngikhona phakathi kwenu akathengeli mina ayithengeli yena ney'ngane zakhe uthengela mina nabantu bami amaNazaretha wakwenza futhi ngoba kwahlala abafelokazi kwahlala iy'ntandane kwakuyindawo yawo vele ingena ezazingenandawo ezinye izinto kodwa Mshumayeli ukhona izinto zakho zonke lezo ozazi kahle imzuzu manje mbili ezongena uMshumayeli angitshontshe mzuzu ngifundele incwadi kaJeremiya khona indawo azobuza umuntu athi umehluko kaEaster nePhasika ngoba abanye bathi baya kuEaster thina sikhuluma ngePhasika namaJuda sifunda izincwadi zePhasika uJeremiya 7:18 lokhu kaEaster uNkulunkulu akakufuni babevele abantwana bakaIsrael sebehlubukile sebeqala ukwenza izinto zikaEaster kwase kuhlubuka u7:18 Jeremiya 7 indimana ye-18 abantwana yona yona abantwana batheza izinkuni oyise baphemba umlilo abesifazane baxova inhlama ukuba benzele inkosikazi yezulu amacebelengwane bathulule abanye bathululele abanye uNkulunkulu umnikelo wokuphuzwa kube ukuba bangicunule enye amakhosi okuqala 11 5 no6 amakhosi okuqala 11 5 kusuqala 11 hleke siyabona manje kusuqala 11 5 and 6 sayifunda lezo nanso ke amakhosi okuqala uthe 11 5 no6 uSolomon walandela uAshitaroti unkulunkulukazi wamaSidoni noMilkoromi isinengiso sabaka Amoni uSolomon wenza okubi emehlweni kaJehova kamlandelanga uJehova ngokupheleleyo njengoDavide uyise nayo inkinga kaSolomon mawuyifunde lapho ithi Solomon walandela uAshitaroti
uAshtoreth Easter kodwa masibuya ngale sizoyiqedela ake sizwe la kwathula manje hayi ke ake siqhubeke besifunda lencwadi le uEaster senzela ukuthi uke washo umfundisi wathi sikhuluma into engakhulunywa kwezinye indawo kodwa sithi asihlukanise ukuthi lokhu njengoba kuzokwenziwa manje abantu uthi yabuza ukuthi niyakuma Easter noma nePhasika abazi kodwa khona kukhona la eBhayibhelini ngoba mayithi abantwana bathezela inkunoyise baphemba umlilo uJeremiah 7:18 abesifazane baxova inhlama ukuze benzele inkosikazi yezulu amacebele engwane angithi sike sibone njengoba kuyilezi insuku Mshumayeli fundisi kunoma hot cross bun iwona ke lawa abantwana kuthiwa Esther ugubha lolu suku ka-Easter ka-Easter kusuke kwenza yilolu ke kuthiwa uSolomon walandela oAshtoreth kwawuNkulunkulu wamasidoni uyena uEaster lo ukuthi phela babhala ngesiZulu labathi uAshtoreth Ashtoreth Easter kusho njalo ke mase kusho ngesilungu kodwa ngale gama la kuthiwa Ashtoreth uyena uEaster lo so uSolomon ke walandela uAshtoreth esehluba uNkulunkulu ngani ngalamakhosikazi akhe ayifika nalezi ithixo lezi waseyacunuka uNkulunkulu ngisekutsheni ke njalo njoba kwenzeka le zinto zoEaster nayo yonke lemgilingwane asingeni thina kuyona ngisho nalamacebele engwane lawo ekuthiwa homa hot cross buns asingeni kodwa vele ke suke 6-7 days wethu khona kunye kuba khona kuthiwa yini lo Easter egg lawa athethwa ingane yonke le ndawo konke lokho uNkulunkulu kuyona yonke abayibuzi futhi kodwa futhi masubabuza nabo bathi abazi abakwazi ukuyichaza into ethi ayifane nokuzalwa kaJesu noFather Christmas ayihlangani lena kodwa bengidlula labo ngenzela ukuthi sicacise ukuthi cha lento kaEaster thina singeni kuyona asaze ke abantu bayema Eastern thina singeni kulento yama Easter mhlawumbe ungacisha usondelanise kuloko kwePhasika ngoba nangu umfundisi uyakufuna usuyagoqa mfundisi sengigoqile sogoqela sengiphonsa ngokumshumayeli umshumayeli asiphe ngoba manje siyavuselelwa la ukuthi uNkulunkulu wafika singakulibali lokho njengoba nabantwana bakaIsrael basuke bevuselela ukuthi ningakhohlwa ukuthi uNkulunkulu wenzani eGibhithe inhlupheko ke washo umfundisi wathi ziyishumi wadabula ulwandle wasikhiphela ngaphesheya sathi mase silambile sesithi hayi sekuphelile ukudla wakhipha kwasezulwini ukudla wathi idlane kwasezulwini ke manje nikuqede manje ngoba kuzobona wathi idlane kudliwa ku fresh look akulani owabehlisela kwasezulwini imangaliso kaNkulunkulu la eyiveza nala kuthina uNkulunkulu uyiveze kaningi ngeke ke ngize ngiqede Mshumayeli wenkosi angibonge mfowethu Sambodi nakumfundisi lokho esenikushilo nje konke amadokodo ayindaba enkulu ngeke ke indaba yamadokodo ngendlela enichaza ngayo la nechazeka ngalo umhlaba uyizwe futhi uyenze ngoba uma umfundisi ekhuluma ngokulinda edokodweni hayi obana balinde emadokodweni belindana nansi indaba la ikhona kulindwane emadokodweni kodwa umfundisi uyibeka kahle ukuthi imizimba yethu ingamadokodo lo mphefumulo olinde kuwo ulindele ukuye ekhaya manje uma uthi uyabheka umhlaba wonke hayi lamadokodo ngeke ngisho ukuthi akanamuntu phakathi kodwa abanikazi bawo noma wona uqoba wekho la lemphefumulo efanele ilinde khona uma ubuka isimo nje emhlabeni esenzeka ngayo igemegeme lezo kukhulunywa ngazo angaba zikho uma umuntu uyazi ukuthi usedokodweni ngoba konke akwenzayo kusuka enhlizweni la umfundisi abekhuluma ngayo
engabazayo, inhliziyo engakhona, inhliziyo yekhuza manje nangunojava ekhuluma ngayo. Hawu konke lokho esenginenzele khona nizohlulwa nizokhuluma nithuswa nje abantu bengaphethe lutho ngoba bebade nibafishane, kodwa nginenzele okuningi ezweni ebenikulona nganikhipha nginiyisa ezweni elihle la ngithi kini konke bekunihlupa kuyophela khona, ningabi nayo indlala, kodwa nikangethimbi namanje yithi lapha ekukholweni kwethu siyahamba nje sibheke phambili asazi la siya khona. Uma kufika othi hey siyakuthuka silingize laba abantu ababethunywe uMoses uthi siyake sidlule la bazosilimaza lapha. Nakho ukukhuluma usambothi umfowethu okushoyo ukuthi u90 wesihlabelelo sakithi ekufikeni kwethu kulelizwe sazula salala emahlathini nesihlabelelo sokuqala ukuthi inkosi sikelela ubaba ezule entabeni. Lokho kuzule entabeni ikuzula leli dokodo lingakafiki ekhaya, sikhumbule hawu indaba enkulu le. U90 nje sekhumbula ukuthi singakhohlwa, sikhumbule ukuthi sithina sibona bala singaba sezweni la siqhamuka khona. Akazange uJehova silibale njalo, wasikhumbula njalo, wasigona, kodwa kukho lokho kugonwa asikadeli. Into ebuhlungu ke leyo, lokhu kudela kwethu ke okuzawukwenza sivume ukuthi sisedokodweni kodwa siye ekhaya. Imithetho uShemba sitele yona. Yabona ke kuleli dokodo njengoba umfundisi kedesho ukuthi akwenatshwa ngoba yidokodo akuwona umusi. Futhi kusasa singase selithi nje izwi kusasa kuyahanjwa ngempela ngoba yidokodo uligoqo uhambe la noma uyalishiya khona lapho uyofika phambili ugawule futhi la kothiwa kuhlalwa khona wakhe futhi kanjalo ngoba kusohambweni. Lolu uhambo lwasezulwini asiluthathi thina njengohambo. Angazi ukuthi ngizothini, sothi tourism ula ufika khona sokulungisiwe. Cha, lolu lwasezulwini uhambo awulungiselwe, uzilungisela wena. Ngakho kuma kuthiwe lokho akwenziwa awuzubuka abantu bayakwenza noma bakwenzile ngoba kuqondene nabo, akuqondene nabo. Umthetho wodwa wakho akuwona owenu. Akuyona ipicnic. Cha, akuyona nje ipicnic yabo eyashiwo inyanga yezulu. Uma sisohambweni semadokodweni siye nakhona ukudla kwakhona. Ngeke upheke kube kuningi njengoba kade nisho nje. Kuwimana sidle manje kodwa ezobe yenela ukuthi ngizosutha. Ukuthi kusasa kuzodliwani nami kufanele ngibheke ukuthi kusiyamke kusasa kambe sovuka senze njani. Silinde idokodo lokulinda. Lokhu kulinda ke umhlaba engithi kawunakho ngoba uma unakho ngaba ngithi ngisedokodweni ngibe ngicabanga ukuthi ngizophuma ngihambe ngiyobamba imoto yemali, ngizophuma la ngihambe ngobulala, uzongithola kathi sibani namhlanje. Manje uyangena nje egcekeni ngoba ngisedokodweni ngilindile alikho. Ngiyila ngibuza khona mfundisi nawe mfowethu Thapha ukuthi sinawo yini la madokodo ngoba amadokodo ila silindela khona. Uma sinawo ngabe kuzikhona lezi zinto ezimbi kangaka ezenzekayo ngoba sisilindile la ezweni leli uJehova siphelona silindele ukuhamba. Mhlambe nokusutha asalindi ukuthi singadli, nokusutha kuyakwenza ubese ugcina usucabanga izinto ezibhedayo ngoba usuthi awulindile. Liqiniso lelo manje kukho konke nje lokho. Amadokodo ayinganikwana angazi umhlaba uyayibuka nile ndaba esiyibukayo siyicubungula kanje siyayivova ngapha siyayicleaner uyayibona ukuthi noma uthi usuyicleanile akukhona la ingacleaneki kahle khona. Kodwa ke inhlahla esibe nayo singama Afrika ake ngisho njalo singeyona amaNazaretha singama Afrika sibe nenhlahla ukuthi kwafika ukukhanya kwafika uShem
ohlaziya izinto. Ake ngiqaleke lapha ya. Ngolunye usuku emyalweni yakhe yonke uShembe oqala noma ngeke ngithi oqala ngiqala mina la uthi ingane yala eNazaretha khuluma kamnandi le ndaba ngoba uSambuke wakhuluma indaba ya Solomoni namakhosikazi ezizwe ngezizwe uJehova ayelulekile ukuthi amazulu angahlangani namandiya namhlanje sihlangene amazulu angahlangani namangisi namhlanje senze sikuthanda thina laba abantu abazofika bayichithe lento uJehova sibeke kuyo basifundisa into zabo uJehova azoba ezizoba isinengiso uJehova lo esithi siyamlandela lo esithi simlindile lo sedokodweni lethu bese liyaphoxeka idokodo uthi ke ubaba mkhulu amaNazaretha uma seyikhethile inkosi la ekhaya sewumNazaretha ungayithathi intombi yangaphandle bazothabanye ngathi naku siganile nje naba abanye hayisuka yini umehluko kuphi thatha intombi yalapha ayizofika ikunikeza isoseji elinengulube uzokwenza njani eyala ekhaya ngeke ikunikeze isoseji elinengulube ngoba ilazi ayiliqhindi nangesandla nokuningi okufanako nalokho umjadu ke la wayeseyagana ingane yakhe yagana ngaphandle kwasekuphakameni angikhulumi ngesono sakhe ngikhuluma ngenhlahla abanayo esinayo njengama-Afrika okugezwa leli dokodo esikhuluma ngalo ukuthi uJehova angasibheki asithukuthelele njengoba athukuthela la kuSolomon wambeka ukuthi akayenzanga njengoyise uma ke esefika umkhonyana wakwaMjadu emesangweni ekhuleka siyakhuleka singaba sekuthanathanini bezolobola ngene abangena abakhongi alokho ekhwehlela nemzulu umfundisi ekhwehlela alokho ekhwehlela kumjadu sokufuna ukuthi manje akuvula umlomo uma kuvula umlomo uponda babili 4 rand khepha 4 rand ubekwe la kuzakhulumeka umjadu wayithatha le mali noma wayothenga ushukela ngayo netiye waphuza wayidla kanti kuShembe idokodo selingcolile lele alindele kulo uma uhamba umjadu emhlabeni kuyafika ezulwini kwethiwa awume kancane umjadu wenze njani hawu wadla imali ingaqhamazinyo manje la ekhaya ke manje zawusufike khona ekhaya awusezungena ngoba kufanele ugezwe lokhu manje ngisho la ngiyasho namanje angizuyifunda incwadi noyifunda ngoba niyayiza ukuthi uthi uKristu akekho zekhaya ngaphandle kwami kusho ukuthi wahamba uKristu akekho umuntu wake wahamba wayekhaya nangu uShembe ke manje hawu umjadu seba nenhlahla yokubuya ngaze ibonakalise ngimila ngenile ekhaya thina sazi ukuthi umjadu wangena ekhaya no baba mkhulu ngoba ubehamba nabo leli chashazi lo mpondo ababili ekuyingqaqamazini thina silibona ukuthi yile lingase liyenza umgqedha angangena ekhaya njengoba ke uThabo ke dash ukuthi noNkulunkulu uyefuna nje ukuthi abonakale nala ungabonwena kahle khona useqhamukapi lokho kwenzeke kanjani lokho kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi abonakale ukuthi ukhona inhlahla ke le ngikhuluma ngathi iyaba khona hawu uma sekufika lokukhuluma ubaba mkhulu ngathi wayeseJudiya wayesethi bantu abami kusasa ningiphelezele ngiye enelisiwe Port Danford ngiyofaka umjadu ezulwini uyabona njena uhlehle ume uthini ngiyofaka umjadu ezulwini
umbuzo kokhona kanti uShembe ubani udlala ngabantu uthi uyofaka bani akekho umuntu ongena ezulwini ngaphandle kwaJesu kodwa ke nangu uShembe ekhuluma ngiyofaka umuntu wayesenze nje ke ubaba mkhulu baphuma abantu babheke ngeenyawo bebheke lapha yayiPont Danford mefika khona abantwana bakhamatha umkhuba kaShembe lenhlahla engikhuluma ngayo yakugeza idokodo lifanele ukuye ekhaya lihlanzeke usani bantu abami bathi ke ngichela nali ithuna siyaphambana ingane le ziyabachela amanzi inkosi kubusise inkosi kubusise lokhu kuchelwa kwamanzi okunje akwenziwa kumuntu omNazaretha kuphela noma ubani uShembe okuthiwa uyakumkhulula ufika ambhabhadise kanje amgeza izono zakhe ubani ogeza abantu yilo Shembe sikhuluma ngayo wageza umjado owayebushiwe ngezono zakhe Mateyu 18 verse 18 wangena umjado ezulwini wabuya wazobatshela abantwana ngiyabonga uShembe ungifakile ezulwini manje leli dokodo esikhuluma ngalo leli ngikhuluma ngalo ukuthi uthi sisekho asekhona uma sibubi obungaka emhlabeni benziwa yiwo lamadokodo abantu abaphuma kwala madokodo kodwa le ngane umfundisi akhuluma ngaye bekwakho bese kuthiwa le ngane ayihlale ingabaze kuthiwa hayi ungazinaki lezi ikhwakho oyibonayo hlala phansi wena ayivumi le ngane ukuthi ikhumbule ukuthi hey ngane lento engiyibonayo lo namagagasa ngaka angazi ukuthi ngidlule kanjani kona ukhona lo nkulunkulu esihamba naye ngoba ngidlule endaweni embi kodwa phezulu kwako konke lokho nanamhla lezo ndonga zolwandle zisekhona la sidlula khona ubuze ukuthi udlulile udlule endaweni ethi udlule kanjani kodwa inhliziyo leli dokodo okuthiwa yilini ayivumi ukuhlala kulo njengoba umfundisi kade efunda isihlabelelo ngiyathanda ukuyikhonza mina inkosi yethu inkinuleka ngaphakathi kodwa indaba isenhlizweni ayivumi nje ukungikhulula ngako lobungabazi koze kube nini singabazi kodwa njengoba ngisho nje inhlahla yafika inayo ngoba mase fikile uShembe ukukhanya kwafika ukukhanya kuphethe uShembe ngesandla naku ukukhanya abakubonayo abakwemukela lokukhanya kuyayiqeda yonke lesinto esikhuluma ngayo kwazi ukuthi uShembe wenza ukuthi yikho lokhu kuvela lezi izibonakaliso kuvela uShembe efaka abantu ezulwini uShembe abantwana abengenabo bathi uzobathola yonke into uShembe ayenzayo uzogcwalisa kulomntwana ongabazayo Mshumayeli nayi incwadi umfundisi abaseKorinte bokuqala 3:16 abaKorinte bokuqala 3:16 ekhuluma lento ekhulunywa umshumayeli la yedokodo ukuthi idokodo lingcola kanjani yini leli dokodo abaseKorinte bokuqala 3:16 ake siyifunde abaseKorinte bokuqala isahluko sesithathu indinyana ye-16 anazi yini ukuthi ni ithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na azo uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu uNkulunkulu uyakuchitha yena ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele niyilo ke nini bengithi ngiyayirobha ngibona ikhonto eyichaza ngiyabusayirobha niyilo ke nini uthi mama ngalifathi kahle uyakuchitha kwa wena uNkulunkulu uthi uyaphila kanti kudala wafa kudala wafa ngoba ayikho indawo la yena ehlezi khona maye ngazekho uNkulunkulu kumuntu ufile kunjani noma ngahamba mina ngihambe abantu bangibona ngihamba kodwa kudala ngafa ithi inkosi ilanga Sambuthi hlala nathi khona la isihlabelelo sikaba umkhuhlane inkosi yethu ilanga lidlule siyacela ube khona kanye nathi khona la ithi khona
thina sikafiki kulelo zwe lokwenama ezwe lento ukuthi thina sikakafiki kulelo zwe lokwenama uyakhuza ubaba kuphakameni uthi kulomuzi akugejeni kulomuzi alihleka uhleko lweinkawu ahleke uqhephuka awuqhephuka lekhaya ngoba asikakafiki kulelo zwe lokwenama kunjalo ngenye indlela ngithe awunabe dokodweni yebo tho uma usunabile usufikile ezweni lokwenama la siyakhona yeah la siyohlala phansi once wanaba ukusho ukuthi usufikile la kiwa khona angisalilambele leli silangazelele lelo kha isikhona leso sihlaba mase nginabile la ngisakulangazelele awusakulangazelele manje already usengenele ingakho ke Sambothi wonke umuntu namhlanje umuntu umenikela ngoba idodo libhobokile idodo likhona kodwa libhobokile iphelile kuthiwa imbambo zokhothamo ithobisa wena imbombo zokhothamo ila kuyafulelwa phela edodweni imbombo kuyintingo lezi uyabona uma engasakuthobisi imbombo zokhothamo usufikile kulelozwe usungena nje wena ngena ngingiphelele ngiyime akuselona ke idokodo masungena uma kuselona idokodo sokuyindawo nje yakho manje nake ithi inkosi la ekhaya awuhlalwa unabe la ekhaya awuhleki uhleko leinkawu uhleko leinkawu ke ziyaqhephuka inkawu uzizwe uhlele ezathi badla bathi bodla inkawu bezisho vele idlile manje nake la leli dokodo uma selibhobokile kungena amakhaza ingane le phakathi edokodweni inkinga ekhona ke ebengifuna ukuyikhuluma ngayo cishe ngayikhohlwa namhlanje akekho umuntu onikelela ukuthi ingane ngathi ngahlala kahle namhlanje abantu abaningi mebekhuluma ngokuthi idodo linganethi basuke bekhuluma ngokuthi ngingabi notwayi ngingabi nendlala bese bekhohlwa ukuthi kuyashiwa ukuthiwa leli akulona ikhaya kodwa yini idodo lomhambi uma ephatheke kabi idodo libhobokile uyaphuma ahambe into ngabe sinikelela kakhulu masinikela yilento engiyibone mina kubantu bakuqala obethi megula ebesethe ukuthi umhambo usefuna benze njalo yes angakwenza njani thina yabona umhambi mebegula athi umuntu bese ngiyahamba ngithatheni ngibeke stage akanandaba nalento ukuthi ngihamba nje impela ngiyokuma la ngizofa khona bahamba thwala la ngakhuluma ilathi uElizabeth udadewabo kakekana waya kathathu saze samqamba sinodadewabo sathi ukhathi ififi ngoba manje umekhuluma khoza nelepa awazi noma ukukhuluma ikadi yini usephelele nokukhuluma afika beka uanti udadewabo kakekana othi ubona ngakusasa nangu untetho seduzana imlando alanda ubuyisele emakameleni kodwa labantu babengenandaba ngoba benethemba lokuthi ingane edodweni labayinethanga babethi ingane usufuna ukuya ekhaya babe warisheke ngingane njalo ingane ufuna ukuya ekhaya ithi ingane ufuna ukuya ekhaya namhlanje wonke umuntu umenikelo ngalandela abantu abawu30 wonke umuntu baba ngicela inkosi ingiphe istage baba ngicela inkosi ingiphe imoto manje busubuza le moto izoyivikela yini ingane le moto yazi ukuthi ingane yondliwa ngani yondliwa ngesabatha ingane yondliwa ngo23 lo muntu usacela imoto ngesikhathi ecela imoto le moto isizoba imbangi yengane ngoba uma eke wezwa kukhona abafana abadlulayo ufuna ukuya 23 ufuna ukuhamba ngonyawo naku la angisayi 23 khona abafana engabathembi kahle badlule eduze kwemoto yabo ingane bifunani yona idokodo liphahlekwa ngo23 idokodo liphahlekwa ngesabatha lo muntu ngakusasa
ngesonto khona inkomo engathi ayiphilile ehahlela ekhaya ngahamba ngesabatha ngo9 ethe ushembe ngo9 asohlangana nani ethempelini uyahamba uyothenga imithi yokulapha lenkomo ayiphiwe uNkulunkulu ngoba esaphethe kahle ingane ehlele dokodweni akhohlwe manje ukuthi lenkomo anayo ukuthi uphathe kahle ingane ngesikhathi edoda eyofuna umuntu wokulapha inkomo liyabhoboka idokodo uyangena amakhazi yagodola ingane isiyaqala iyoshokushemba baba lo muntu owanginika yena siyangigodolisa lo muntu owanginika yena useyalanga idokodo leli ufuna sikhumbule kuqala ngemizimba yethu ukuthi akulona ikhaya indlu umhambi umuntu osemqoka akulona idokodo kodwa izinto esemqoka edokodo thina siyaliphahleka kodwa lo phakathi kulona uyena ofika ekhaya laba ngcwele leli dokodo malidilizwa ziyaphula izintinga lo mzimba esesiwunakile ufana nesikhwahla lesesibekwa lapha yabona umuli imbhontshisi usabisa inkawu le nto ngelinye ilanga Thabo uma inkawu zikeza ubhubhudla ubhontshisi wakho uvela ubone uvela uyishiye khona ensimini omunye acasuka vela ayifaka induku ayithatha idize eshayipana omunye ishiya khona kodwa umbhontshisi wakho omunye ugade kahle uyayithatha uyibeke enqolobaneni kanye nesivuno sakho uma nje ubhontshisi udliwe wena lento le ayinamsebenzi walutho uyishiye elangeni uyibona ishiswa ilanga uyibona inethwa yimvula iphethula umoya noma ingalala phansi iphethula umoya ngeke uyinake kanjalo ke nemizimba yethu uma singayinakile ingane esedokodweni lemizimba yethu ngeke singene ezulwini siyojingwa ngapha futhi mfundisi uthi inkinga yethu sibuka ngahlolinye sinamehla amabili yes yonke into ethi ihamba nga2 yeah njengoba nendlebe ezimbili nambobo zamakhola amabili amehlo amabili ingalo imlenze emibili njalo nomuntu mbili khona wenyama khona womoya manje thina siyamkhohlwa lo moya yeah sigxila kulo wenyama kanti lo into efana ne-cellphone i-cellphone sisiququza singaka kodwa sisebenza ngento encane ngake sim card lo uyafa lo thatha tshingo lapho khipha isim card kodwa mokwayifaka kwenye ifoni isebenze futhi kodwa futhi yasifoni ngeke isebenze sim card ingekho okuyilento encane le esiyikhohlwayo thina le umphefumulo nathi lengane uNkulunkulu ayifaka isim card uma nje abasakuzwa kwangena amanzi efonini so uyabona ansaxhumana nathi ke noNkulunkulu thina imizimba yethu sinakelela kanjani ukwehluka liyana yesabathe liyaduma yesabathe uvala ikhala zokuthi ingane ingagoduki njalo ukudla engikudlayo angindobe themba ungayidli ngulube akudliwa noma yini ukudla engikudlayo ngezindlebe angivuleli noma yini engena la ukudla engikudla ngamehlo angibuki noma yini nengikhogelayo ngidla ngayo yonke indlela angili makuthiwa nje sidla into ehlambulukile umuntu uvela acabanga ingulube agcina nengikubukayo nengikulalelayo ithini incwadi ithi akusikho okungena ngomlomo okungcolisa umuntu kodwa okuphuma ngomlomo engikukhulumayo nakho futhi kuyangingcolisa kungcolisa yena lo mntwana lo usakhuluma lento oyikhulumayo ngikhumbula moKristo leNdlangazi 1970 kwaqala ngo68 ukukhuluma indaba yeStole eNdlangazi njalo yakhumbula 1968 kwaze kwafika ngisho inkosi yakithi enkumbeni izoncenga abantu bekhala elithi lapha kadidiza mokhona uJanuary abasayi kashonisa kajali bathenga la ushembe kodwa esitolo sakho ngisasibeka siqhubeke nje sihlale sikhona kusho ukuthi kasho kadidiza kusehlala bagcina ehlangana amadoda komthethwa
acela isitolo noNtombela ethi ke inkosi la siseduze kwentaba kaNkuluNkulu la khona itolo khona ifebe yeah uthi ngeke kulungeke ukwakhiwa isitolo bancenga bazogcina sethi ke asiqhele kodwa entabeni ukuze sibekwe lapha asingasondele entabeni bamnika indawo wafuna indawo ukubona wangaye endaweni le okuthiwa kaNkuluNkulu manje na ke kufuna abantu bakwazi lokho ukuthi ingane ingcole kangakanani uma sesikwazi ukuthi phezulu entabeni edokodweni ozolinda kulona uyadayisa yabona umkhuba wokujabulela idokodo idokodo lifulelwa ngezinto zasemhlabeni ukuthi mangithole ngoba ngesikhathi wenza imali angithi idokodo umzimba yethu wenzela ukuthi ugqoke kahle inkinga ke ugqoke kahle kungabe lokugqoka kwakho ukugqokile kuyayivikela ingane ngaphakathi le okuyiyona ehleli ledokodo ngigqokuseni yona ngoba yona igqoka ukuthi ngesikhathi ngisenhlangakazi ngihlale kahle ngenze kahle futhi ke itolo ela khona ifebe nolokhuza umfundisi Khumalo uthi wayemedole ocela inkosi yamtshela ubufuna ukuyohlubuka ngesikhathi umedolo ubufuna ukuyohlubuka ngoba uyobuka intombi usho ndalo Khumalo yina ngisho mayela uthi lapha umkhona yonke into ejabulisa amehlo eyinyama ivula ikhala zokugodola isingane senkonzweni yamadokoti nanda 88.4 FM isikhathi ke manje sithi 27 ungayivale incwadi ngifuna uphindele kuyona mfundisi yaseKorinto bokuqala 3:16 isikhathi manje 27 minutes to 6 sisekuyinanda 88.4 ungakhohlwa mlaleli ungakwazi ukuthumela lapho WhatsApp wakho 0687649969 0687649969 uphinde ubheke lapha ya ku WhatsApp ku Facebook njalo sikhumbule kuphakameni Facebook page nakhona ungashiya comment kukhona indaba engifuna umshumali ayikhuluma ngicela uphindele kule ncwadi iKorinto bokuqala 3:16 no17 ngoba usuke wathinta u17 yiyo le ngikuphindisela kuyona ikhuluma yonke njalo yonke iyakhuluma awushaya lamavesi owathi uyahlupha lento okhetha amavesi wabantu abathi ukhethe elivumelana nawe uthi uphuza utshwala esifundeke owafundela amavesi isiqala ku16 anazi yini ukuthi ni ithempeli likaNkuluNkulu nokuthi umoya kaNkuluNkulu uhlala kini na uma umuntu echitha ithempeli likaNkuluNkulu uNkulunkulu uyamchitha yena ngokuba ithempeli likaNkuluNkulu lingcwele niyilo ke nini nakho makungabikho ozikhohlisayo uma umuntu phakathi wenu ethi uhlakaniphile kulesikhathi akabe isula ukuze ahlakaniphe nazo ngokuba ukuhlakanipha kwalelizwe kungubula kuNkulunkulu ngokuba kulotshiwe ukuthi ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo nokuthi inkosi iyazazi izizindlo zabahlakaniphileyo ukuthi siyize ngakho ke akungabikho ozibongayo ngabantu ngokuba konke kungokwenu noma uPaul noma uApollo noma uKefasi noma izwe noma ukuphila noma ukufa noma ukukhona noma okuza kuba khona konke kungokwenu nina ke ningabaka Kristu uKristu ungokaNkuluNkulu nakho amen mshumayeli uyayazi indaba ngiyazi uyayazi le ndaba yendoda yafika enkosini ilanga yangqongqoza yathi ilanga ngene kanti kwangeyona kwakuyilo muntu lo wayibekwe ngaphakathi kuyona
inganekwane enkulu leyo azoke manje na ukhuluma angithi manje ngiyisuse umfundisi osuke wajomba leli vesi wafuna ukuyifunda siyangiphoqa ukuthi siyangiphoqa khona indoda yaphuma sayomangala ethi yabo lo muntu wangifaka yena manje yona ke ngithi mina mshumayeli akusisize la indaba elikhulu leyo okhuluma ngayo Sambothi ngoba sikhuluma ngaleyo ndoda uma besingathi asenze umhlangano namhlanje mangathi lamadoda angafika enkosini ayokhuluma lolu daba lwakhuluna le ndoda yona yini kwenze njani cha ngizokubikela le ndoda seyifikile enkosini ngizokubikela ukuthi le ndoda la wangifaka khona injabulo ayikho nje injabulo angihamba imhlangano angihamba 23 angihamba masabatha akukho nje lokho kungenza owangibekele khona ukuthi yonke le ndawo engifuna mina ukuyihamba uzinanga uzokuhambisa kuyona asangiphakeli ngilambile ukulamba ke ilokho esithi namhlanje sikhuluma ngakho kodwa haya siphatheni izitsha ukuze singalambi namagrebhisi la umfundisi akhuluma ngawo ezwe laseKhenani ayemakhulu engaphezulu kwekhanda lethu ihluku zilakhona lalidinga amadoda alithwala so lithola uma sihlezi la ushembe sibeke khona indlala ngeke ibe khona uma sihlezi la ushembe sibeke khona ithi ke awu Nkosi awu cha uma ngikhipha lapha ngizokubeka ngizobikela wena ngoba ngabe kwawena khona manje uma uthi uyabheka uyabuka leso simo esinjalo kulesi simo sethu umfundisi akhuluma ngaso namuhla nami njengoba ngisho ukuthi uma ungahlangana umhlangano walawo madoda ngaba mangaki afike enkosini ezobika into eyodwa kodwa wonke ahlelwe into eyodwa ukuthi asinayo indawo la sihlezi khona silambile futhi akukho umuntu osiphakelayo ngoba simhlubukile uNkulunkulu manje lokhu kuhlubuka yilokhu umfundisi akhulume ngakho kulabo abantu abangakholwanga noma abangabaza uma ufika lezi ithunywa Moses ayefika nazo ukuthi hey mfo sambili impela kulamadoda ayisho umfundisi aya na 12 umfundisi abekhuluma ngakho ahlokana phakathi amadoda athi awu sifike lapha kune amadoda akhona ikhona indondoshiya nje ibheke thina sabukeka sinjengentethe uthi ke lo umunye kodwa noma bekunjalo kodwa thina sifana laba bantu ngoba sinenkulunkulu manje ke mancane laba bantu abathi thina sifana laba kwaba uKhele mangaphasisi uyena yedwa wathi ngibabonile kodwa noma kunjalo noma kunjalo uthamba lo uNkulunkulu hayi ngeke asifani thina labantu into esinayo thina abanayo bona manje ke asinakho thina lokho ngoba sihlala inhliziyo zethu zingabaza le ngane ke ihlala igodola ihlala elambile ngoba yithi la besingabaza iya lento esiyenze ukuthi uthi mawuyobika enkosini bese kuba khona umuntu okuyalela edokodweni ngoba akamthembi lo uNkulunkulu kaShembe cha hamba lapha ya edokodweni noma kunikeza inamba athi thinta le namba le ukhona ozokusiza manje la uyakhona ngeke usizakale ngoba manje akamthemba akafani noCaleb Lomshowa cha bakhona bona kodwa thina lokho uNkulunkulu abana uNkulunkulu kodwa inkinga ubeka ababona kodwa manje yabo ngeke manje na uyabona ngikhumbula izwi likaMkwena manje ngithiwa u78 angisakhumbula kodwa Bishop uthi njengoba nibahle kangaka nje uma ningamboni Bombela ngosuku lokugcina yobe icala likaBani kubuza umKristu uyayizwa na
kuyobe icala likabani nje ukuthi uma senibahle kangaka kodwa ningafiki la ubhombe lehlezi manje nje njengoba sikhuluma nje kuyacaca ukuthi asiyithina lapho ngoba uKhelebhu akekho kuthini inkulumo kaKhelebhu sesibone yonke into uShemba yenzile siwofakazi bayo kodwa ayihlezi enhlizweni zethu manje umntwana asimthembi hayi akusami simthemba umntwana uyaxeka ngaphakathi uyaxeka umntwana lo uyena wena simingayi uKhelebhu wena engane emile umfundisi abekhuluma ngayo inhlanhla ayifani ke sibisi ngiyixoxe lento ukuthi angazi ukuthi ngaba nenhlanhlana ukuthi uKhelebhu kungabe uyena kodwa uShembe angilandele ngangayixoxa lento mhlambe nawe mahlaze uxoxele ukuthi ngikathi sengiphethwe isibhobo kwafika insizwa zakithi zathi bhuti ngiyakhumbula akuhambe ke siye uthi uyojopa afika inyanga yanginika akazi la ngisuke ngizama into eyodwa ukuthi nomsuso enyangeni kodwa ke kuvuka ukuthi umungene esangweni uthi uqalaza ukuthi ngimshiya apho Shembe uqalaza eceleni kwakho hayibo ngizongena kulomuntu uShembe usekhona uthinte nasesifubeni lengane ayiphumile ukuyithinte ngiya nje kulomuntu ngithi ungcono lo ngoba uyamazi uShembe kodwa manje uShembe akayifuni lento ayiyona mina ngiya ngokuthi uyamazi uShembe lo muntu wathe ngenzela inkinga ngathi kuzobola yonke imithi ngisho igama lika Shembe kwabola ngisesesakini kodwa manje sengiyokahlisa igama lika Shembe lele alibona mangifika ngidunangazi umuntu ubola imithi lapha ecela imithi egcekeni lami uthi undunangazi mayifuna umnikelela kanjani umuntu uShembe zembambile uthi ilalela angithi simbonile Shembe uShembe uthi akathakathe ukuze ambone wena avela uShembe ngawo umnikelela ngiyamnikelela iyabuya into ngiyakuyena manje ngiyakofuna ukujobha lapho uShembe angiyazi inhlanhla yaba khona noma kwakuyisho mase ngingena egcikeni kunemnazaretha yami la kunama-40 inkosi ngizongena nalesithixo ophinda abe namandla ngishiye esangweni bengishiya la ngasesangweni kanti kuzofona ingane uzamanjomani ukhona iyafona ingane ithi baba kufika inkosi ilanga kumina ngiyigcine ngo-2018 lento enze ngo-2023 kufika inkosi ilanga kumina ithi angizobuza ukuthi lo muntu omubi mina ngazi ukuthi umuntu omubi wena umuntu ongilaphayo kanti kusho ukuthi yonke imithi nje uNkulunkulu imini njalo okudala imemimbini-ke ukuthi iy'lwane ey'bulewe ukuze kwenziwe lo muthi beziyofuna ukudla ifunela iy'ngane zazo wena ungajabula ubaba wakho kuthi usebulewe ulapho omunye umuntu uzofika umangala uthini uNkulunkulu uzothi uNkulunkulu ubaba wabulawa ngoba kwakufuna kuthwale usibani bani ngiyacela umvimi nami-ke manje le mithi efakwa kuthina kubulawa iy'lwane ziyozingela izingelela ini iy'ngane zazo ziyafa ey'dlekeni ley'ngane njalo wena ufuna ukuphila zifile iy'ngane zalesilwane esibulewe okushwalatshwa ngaso nalesilwane esingahlambulukile ya asihlambulukile ya uthi-ke ithi inkosi ilanga umbuzo ubaba wakho ukuthi lo muthi omubi kanjani sewusebenzisa la ngasho ukuthi omubi kanje samfundisa yini wona ngawuthatha ngawuchitha yalikhulu le ndaba ukuthi ngamfundisa yini wona manje inhliziyo yami ukuthi ufundisa obani le ubuntu icala lelo nje ubuntu kumina uzolokubuka zathi samboni manje ubaba umntwana wakhe ubonile ukuthi ngiyagula kase ngene emthini wengangisisi ngani ubela khona lokho ukuthi asibheke ngisona baba nje ubale ngimsona angithi kuba uvela wakusindisa ukuthi bunga kumbona beke kumbona hawu uyakubamba nje impela ukuthi akuhambe enyangeni ukuze ngelinye la kwangaqali mahlasa sahamba nezinye insizwa sibathathu ngiye ngizisho nje ngomunye umfana uzalobhuzenzele ngomunye wantshanga simile silahla amakhamera sathi masifika lapho pasophe indaba kaShembe pasophe nominini ungalingeki kakhulu kuthiwa khombani lapha nithi vela selandini
silahlekelwa amakhamera yebo ngithe ngibona insizwa zami lezi esachatha zona athi mina ngichatha ngiyabarofha bayingane zayiphakamisa izandla uyingcwele amen khona la screening khona la screen emzini lo muntu la kaEli kaMathu awu bafana nenzani manje uthi lo mfana lo uthi sibani ayibona inkosi inyanga ezulu nomhlangano la inkosi sizombona escreenini kodwa phezulu kokuba kunjalo ilokhu ibuildile lento eyisilingo uthi ungaya enyangeni ayikho into eyinyanga ngesikhathi uhamba uyakhona uyayikhipha uyayiqeda nya indaba kaNkulunkulu wena oyijivazayo uyayijivaza nje uyayijivaza ngoba ngizoqinisa ikhuluma ngathi mina kufika nje abafundisi bayashembe la kumina bayafika la kumina uma ushembe lapho usahleli olukhonike konke izibhobokile idokodo yakhodola ingane kodoliso wena usuyibhodi advertiser ngalo hayi wena sobhala ukuthi nje ku advertiser ngalo sobhala nje Durban ungafika eDurban abantu abazinga ingabazokumala kuwena kanti ibhodi le yonke lento engayiphiwa ushembe enginayo isikuliyanyanga ambona la umbona nje zonke izinto zakhe imina lo ngoba phela inyanga ayifihli ngoba isuke ifuna uku-advertise uma ukhuluma indaba kaMashe ngangani nami ngithatha umuntu kuthiwa hayi kunogogo okhuphulayo khona la kaMasho la kaBest ka-M angithatha umuntu othi nginenkinga ayi kodwa lento yakhe kade lo muntu usancenga izinyanga lo muntu ukuthi hey ungibalela abantu asebelapha bayokhuphula isafika lento kwako 99 2000 ifika lento yokukhuphula impela ibhilitile nje ifike seluyishaya uthi ngongala hayi ayishayeki hayi sizosambe mayifika ngenhlanhla kusho ukuthi afike ehamba nomunye kufanele ukuthi uya recruiter lo muntu mhlambe wayisithatha abantu ke bayathanda into nebhedaka ukuthi angahambi yedwa ngoba ngisho isigebengu siba nezinye ukuthi asabe mhlambe naye wayifuna ukuthi siphumelele sonke angazi ngeke ngisho ukuthi wayengidayisa mhlambe wayifuna ukuthi naye yabo mase siphumelele sonke ngoba ngikholwa udance izwaye ngangidayisa ngifaka entweni eyazi kahle ukuthi iyabheda hayi angithathe umuntu azangithathe ngemoto hayi izinto lapha yangibalela abantu asebeyambona ubani ayithi yamose namatekisi ne uhamba okwenza lento kuyakhushula ikhona lento ngeke hayi ngiloke ngiyibhika lento hayi kuze kubiya ngithatha ke lensizwe ngifake emotweni vele ngineyinkinga ke kulezo insuku akusebenzeki mangisebenza nje kuba into ebhedayo hayi ngihambe hayi masifika lapha ngenhlanhla noma ngebhadi kusho ukuthi ufika nje angazi noma ugulelwa ingane noma kunjani kufanele aphuthumise umkakhe nengane kephi bese ethi ngizofika nginishiye nje bese ngiyaphuthuma ngizobuya sengizonilanda la ka Best la ngase Bridge City sekune Bridge City manje engakabi khona ne Bridge City le hayi fika sithi qile ngathi masifika la bese kuphuma bese beyangena egcekeni bese ngime sangweni mina hayi kwalo muzi nje akuvumi hayi uyabona kuba ngathi konke ekubambayo nje uthi uyaphambili khona into ekubambayo ngithi hayi akuvumi ngisho nginyathele egcekeni ngithi mina angene nibheke ukuthi ukhona yini ugogo phuma intombazane la ikhulelwe hawu ngithi ngiyamuza ethi hawu hayi niyaphila gogo ayisafika lento kubizana ngomkhulu nogogo uthi hawu nengane engaka lo muntu ukhulelwe intombazane nje ayibona ihlanganisile ngisho 30 years ibizwa ngogogo ukhulelwe ugogo iyona into ke nje le efike ingishayisa amakhala impela hawu ugogo lo cha bese ethi lo hayi ugogo akekho usaye epholi njengoba ekhulelwe nje usuku la hawu nalo munye ugogo kwayena ukhulelwe futhi usahamba ipholi hayi ngibone lento ukuthi ayikhona hayi akizwa kahle lento mina bese iphuma lensizwe ngimngaphandle ize kumina ithi hayi ke bese ethi lo gogo uphumile intombazane nje intombazane ihlanzile ngisho 30 years hayi kodwa ngoba ugogo akekho
hayi inkinga nami ngizonikhuphulela. Oh hawu la ekhaya kanti kuhlala ogogo nje bonke bayakhuphula. Hayi bese iphuma lensizwe uthi hayi no ngoba ngisaphuthuma mina ngizobuya ngizonibheka khona manje ngisaphuthumisa ingane ngizobuya ngizonithatha khona la ngithi mina hayi kulungile ayikho inkinga aphuma hamba ngene emotweni ashaya imoto wathi eshaya imoto ebheka le ngangilandela imoto nami ngemuva ngangiyogibela ama taxi ngangigoduka ngoba manje ngibuka lento yalabo gogo abasahamba amaphula abasakhula ukuthi la kuhlala izigebengu zamantombazane la ubuka kwazona amithi omunye umithi thwana osepholi nalo ophumayo naye umithi uzongikhuphula futhi lo muntu ngizokhuluma nabantu abadala la kuyena hayi ngathi mina ngaphuma ngapha mayibuya lo sesihlangana ngeilanga hawu wagcina wenze njani ngathi ngiyabuya usekho ngathi mina hayi ndoda ngeke ushamba ngimbona ngisho ihlahleni zalo amuze ngathi ngiyamcinga ngangambona ngabothi angihamba wathi hawu ayi wena hey kanti kuzosuka imbedu umehlwana khona emva kwaleyo nto mhlawumbe uMahlatsi uzokhumbula okwaze anganoma bafundisi nina naziyo umshumayeli ukuthi kwenzekalani kwaze kwathiwa bonke abantu akade beyokhuphuka banikele basebegula babefa kwakusekhona kwasekufiwa ngale hayi naye ngale kwabahluleka abantu kwaze kwathiwa bahluleka ukukhipha imbuzi kwathiwa akukhishwa 20 rand kwathiwa bonke akade beyokhuphula bakhipha wamemezela intombela hayi ukhumbula impela wamemezela intombela bubha bengafi sasikade sihambe nolokuzana no professor uMukhi siyokwenza i-research khona safika sashutha kube amafoto amakhosi la uprofessor uyabuza kodwa ngiyabuza mokukhona uNkulunkulu la angavuma lo muntu into kaNkulunkulu irekhodwe wasayirekhod phela into kaNkulunkulu ngeke uvuma ukuthi irekhodwe ngesikhathi kukhona umoya kodwa sayirekhoda yonke incwadi yabaseKorinto bokuqala le kade uyifunda ke mfundisi ethe itheni lapha ku17 ngoba ithi anazini ukuthi ni tempele kaNkulunkulu noma ukuthi umoya kaNkulunkulu ukini uhlala kini na kaba ku17 ithini umuntu echitha ithempeli kaNkulunkulu uNkulunkulu yakumchitha yena nazo ngokuba ithempeli kaNkulunkulu lingcwele niyilo ke ni kwenze kanjalo ke lapho uNkulunkulu ayesebachitha bonke abantu ababehambile bayokhuphula angazi ke manje njengoba sekugilwa lemkhuba kangaka kushuthi noNkulunkulu usethi ke kulungile azilime zetsheni usevele wayeka nje kwabuza enye insizwa yakashembe ngelinye ilanga ithi la ekhaya hey thina sikhule noma ubuwona wone hey kodwa liyeza usuku yabo makuthiwa liyeza usuku ngampela kuzothi mase kufika kuphuma umpefumulo ungaphumi kubizwe mshumayeli kubizwe mkhokheli mangawo umkhokheli kufanele uvume uthi kodwa namhlanje sibuka abantu bona baphinde bayifele nje ungezwe kuthiwani ukuthi kanti kushuthi uNkulunkulu amsekho yini phakathi kwamaNazaretha sekwenzakalani noma usevele wadedela nje ukuthi nje hayi kulungile ngoba ngempela yabo mina ngayibuka le nto hey kwayena lo wabuya 5-2 lo wayisise lapha ya hey ngathi mayithi ngiyabuza ukuthi kwenzakalani hayi wathi hayi ngibuye ngixoxele engafuni ixoxe kanti kwenzakalani madoda mase kufiwa kangaka kanti mina ngayibona ngileleke le izosuka imbedu umehlwane ngathi ngiyaphupha yebo sengibuyi into enza ukuthi ngingangeni lapha before ngivuka nephupho yabona erank ebuhleni mawungena esangweni bese kuba nezitamkoko zu3 1 2 3 ungakaqani ngisho amadokodo nezitolo lapha ya ilanga njengasethempelini lezitsha anamanzi kunomshumayeli umile la esangweni uthi bonke akade bayokhuphula bangene la bahlambuluke
eyibeza abantu afika umuntu angene ila kule stamkok athi 1 2 3 angaphumi ngale yabo angena omunye athi 1 angaphumeli kwesesibili angena omunye athi 1 2 angaphumeli akekho kodwa waphuma wahamba ngale ay bese yangisinda ngithi lento engihambelayo ayikho iyo lento yanginikazisa mase ngifika lapha ay lento ngoba ngiyibone engakangeni kwathiwa bonke abayokhuphula kwaze kuthiwa abahlambuluka abantu abayokhuphula ay ngakhe sengiyanje ngoba ngipheza kodwa ngiphezulu kwamachingo ukuthi ngizoyidoja kanjani kodwa ke angike ndabeni yami nokukhuphula ngikuleya kade uyifunda mfundisi ukuthi mase simlahla uNkulunkulu naye uyasilahla ithina silahla yena kahle kahle akasilahli cha uma la siminaye emiyena sihambe thina mase sevelela ukuvelela ngale sithi ube kuphi kanti uNkulunkulu kanti thina simjini wena omshiya emfundisi hayi nami ukube ngangena lapha mina ngangiyisukelile ngaphuma ekhaya ngahamba ngamshiya uNkulunkulu ngaya lapha ngathi ngase ngizokhala ngaye futhi njengoba kwase kuthiwa nje hey njengoba uthi kwami menze intombele ngempela hey bafa abantu ebubuye lapha hayi ngicela sivalelise isikhathi sekuphele sona siyabonga Sambothi mfowethu leli thubo Jehova siphelona zimnandi indaba nakho nje ke ukufunda nokululekeka ngoba esikhulumakho noma sikwazi kulaba abangakwazi nabayithanda indlela eyaphambili bayalulekeka bayasizakala uJehova ke simlandelakho ayabenze laba abakuthandayo lokukhuluma kungena enhlizweni zabo baguqule nokuhamba kwabo lama tempeli sikhuluma ngawo angamadokodo ahlambuluke nakubona babuyisane noThixo baba abangaphakathi nemiyalo uNkulunkulu abanika yona ukuze indlela yabikhanya uJehova mevuma nakwelizayo sobe saxoxa yona indaba kaNkulunkulu hawu sengicishe ngakhohlwa othi umama Mahlambisa la Yanezwa ngabe ngcobo bonke abantu bayalalela imfundiso ngobe yadidizelwa lemhlabeni umntwana lambe ngaphakathi edokodweni alamba umntwana ome engaphakathi edokodweni ngokuthi hayi badidizela abantu basezolweni manje ziyaduka izingane ziyalamba izingane lambe zingaphakathi emadokodweni kodwa sothina kodwa sihlenge phansi kwephika kaJehova sisimenzisi uJehova khona silambile ingane sesisusisa zona manje kodwa akukho ukuthena ngisho kodwa ngithi hayi abantu bakaNkulunkulu abazami baphenduke phela ingane ingalambisi ngaphakathi emadokodweni nihambe kahle bomhlonishwa mase nihamba niphephe hlale nje phansi kwephiwo lakho umdala wenzuko amen ya Nkosi kusise siyabonga mfundisi asivalelise kuphela sona isikhathi asibonge kakhulu ningabe nisabantu amonikhulu Nkosi yomusimbusise isabathe ihlo kubona bonke abaye masabathe